Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sang Puya Chief Minister Puzoram Thangan Hun Khirtak Azo Huna Mizoram Mipuiten Ramdang Ruala Ken Pen Thenan Airport I Jangklun Na Tho Ani Ati UDNPA DAY Annual Malak Na In Mami District Census Towns of Nipatuma Tranpuina Pek Mek Ani In Kharkiv Kara Wen Khan LADC Day Man Ani Ramchunga COVID-19 Shri Kai Pung Zel Chungin Enkol Damzat Po An Pung Vezel Chief Minister Puzoram Thangan Voin Khan Lengpui Airport I Jangklun Na Tho Mek Ahmuna En Fia Chief Minister Hena Hian Airport Authority of India Ten COVID-19 Donan Chief Minister Relief Anatan Cheng Noi Soman Han Halani Chief Minister Chon COVID-19 Shrilenga Wanga Ramchunga Thona Ti Top Ani Churem Chang Ala In Hun Khir Khan Takmai Azo Huna Mizoramin Miram Teruala Masona Kepen Ve Thenge Nan Lengpui Airport na tho mek chu chunzom ani thu soi ani tuna hian Lengpui runway resurfacing na tho chunzom mek ani ba ka runway chelai dang omzong zong siam na te thona le terminal building in Karabas lan tur siam ba ka runway bula luikor lai na te tho ani a Chief Minister chon heng malak na ba ka hian Lengpui Airport chom tu tui khwa en halin ti len thei om dan te aena airport Terminal chunga thutna dabelte security holding a social distancing kalpui dan ro manna an siam tele terminal pona restaurant ne park siam na turte a entel bokani Chief Minister hi principal consultant civil aviation pu Jelan Minglen a wing commander retired chon a troi om ani COVID-19 Shrilenga wanga in Kharkiv kalpui mek ani chungin UDNPA DAY annual malak na in census town somni pathuma tranpuina pek mek ani a nimin le vein khan ma mil le zol no ma mihar sa da tranpuina semani UDNPA DAY annual manga mamit khopui chunga mihar sa chung ko za tranpuina hi mamit vengsang sanga local task force te kota nimin khan hlan ani a vein khan zol nuam khu a chung ko har sa somthum te hne na semle ani a chung ko har sa za somthum te hne na hian chung ko khata cheng sa kha theu pek ani a tranpuina sum hi ele bar ni tin mamole dam doi le na turani Mamit SP Sashang Jaiswal Point Amimal Sum Hangin Mamida Chung ko harsa somli panhite apuya chung ko pakhata bu fai bek khat alu ke zinga chini ke zinhi tel pek khat dal ke zinhi chini ke zinhi purun sen ke khat chi pek khat thingpui fe bong hute in bol sabon ne in suk sabon te pe ani Mamit SP pu Sashang Jaiswal hian in Kharkiv chung hian district chung hun sang sanga mihar sa de tanpuin alo pe to thin ani heti la hin mamit focus malak nain bu thar tam le zual ani theinam the top som malak mek ani a mamit district agriculture officer malak na in cycle clear le ta bultran ani a mamit DAO pu silal engza wachuan COVID-19 wanga in Kharkiv ani awang hiam kumdang angin bong manga lele na tur laklu arem lova he hi in sarkar department ne focus how to terem road angin cycle clear le ta bultran ani atia focus noya a thei lele sakin lelet nei tuin nursery siam hun aphun hun a thlo hun le aseng hun ate andu chuan namdang an roi ve thunganga kumdang angin bu thar an chang tam to thunganga tia sarkarin bairabia bu her kholian abun meka bu thar te hi lo nei tu ten an shalanga Mizoram mi puin ane thei turin sarkarin ala chop su saknge yang atipok Mizo Zirlai Polem ZP chon in Kharkiv na kalpui ani awanga Zirlai tele school nei tu ten school fee chungchanga harsan an to mek thu Chief Minister Puzoram Thangnen an thena Zirlai tele school nei tu te harsana chungchanga hian school fee za somnga ai sang lo lak ani theinan rom hana siam mala turin rodna an thlen bok Chief Minister hi MZP Shoi de chuan an President B Vaniltan Hovin apisa an hmuwa Chief Minister chuan Zirlai tele school nei tu ten harsana an tol na turin sarkarin atul anga rom hana siamin ma alo lak tur thu ashil ani Chief Minister chuan tui bill le electric bill chu installment a pek theinan ma lak ani tur thu asai boka kuna thak tu ten an thai thar chu purkhoma red mu malzo ka thal choni theinan le simen le rot ma mo tu ten an man tur chakzo ka lak lo ni theinana mala turte nitin in hlo fachin ten na an tho theinana an ma mo bungrua man tur an ne theinana mala turin Chief Minister hena thlenani a Puzoram thanga chuan chakzo ka sarkarin malak atum thu alo shil bok ani MZP Shoi de chuan chakma autonomous district council huam chunga zon ha thak unau ten thil le chungchanga harsan an tok ti an soya hei hi hria thiam harsan ti thu thlenin Puzoram thanga chon CADC area zon ha thak ten harsan na an tok chu poyati thu le harsan an to chunjom lo nan malak ani tur thu lo soi ani Voin kha lai autonomous district council LADC din champha ani a LADC chief executive member
CM puti zakungan mipui chibai bukin LADC dei pualin longtlai khopui chunga VLTF te hena thilpe ka hlan CM chon hrilenga wanga inkar khip meka LADC dei chu huamzau taka man arem lo ti soin hria wanga ramin hun khirtak ato meka mipui te chuan chama anom sarkar chon arim ti don lamatia mipui te chu nasazoka tongtrai turin angen LADC dei pual hian CM hian longtlai khopui chunga village level task force sompani te tloin tranpuina cheng sanga thaw hlana Sri Lanka mipui te himnana mun sang sanga thei top chua chunjan zoma duty te churamin zana chibaya buk ti ashil ani kum sangkat go samsari pani khan Assam sarkar noya Mizo district council chu union territory ahlan kai ni in hemikum vek April samni pakwa khan lai marale chakma de chu district council tharpek anni a kumtinin LADC sarkar chon April samni pakwa hi ni poimo bikatan an mangthin ani Champhai South Bial to MLA Minister Puti Jelalun Tlonga Hovin Champhai District Level Task Force on COVID-19 Chovain Khan DC Conference Hall an thukhoma District chunga COVID-19 darzel tur ve nana malak na le mamote an soi ho Puti Jelalun Tlonga chon COVID-19 beilet na konga sarkar na thok VLTF le NGO te thanem ngani chu fak omati thu soin state sarkar chu ramchung state te zinga ramri luka le tummun kharma saber ani mai ba ka inkar khip kal pui thaber polani atia State dang atanga ele bar le bungra dang chok lu konga Union Home Ministry thu ang diak lo davin state din hun thlirin siam remani atia main thum thlanga inkar khip kal pui tur chu po se ni don lo puan ni rilo ma se thupui do konga inlung rol taka kal ho zelangai ni ati soi ho na hian champhai DCSP le saphet ko tar soime president ten an hmalak na te an soya hemin hu hian minister Puti Jelalun Tlonga hian champhai kho poi huam chunga VLTF duty post sang te tlo in an hmalak na le mamote angai thak saka an thanem ngai na fakin an hmabak te thataka lenzel turin ange na abial chunga VLTF te ne na bu fai bek zathum asem chuak ani romhandan chuan minister hian naktu le naktipa ramridap khwa VLTF te le ram ria duty na hmunte atlo ang Mizoram mi puite COVID-19 laka an him nge theinan pura MTP saphet ko tar chuan ram dang le district dang ne na ram ri nei khwa khai khi loma sule lodo ate khochang chang som panga VLTF ain choka duty hun siamin inkar khip atop hun thleng mala turin ro man an siama saphet ko tar sroi du te pol thuma in siamin duty the envil renga anma mole thil tur poi mote an ngai to sakreng ani heti la hen MNF district headquarters si ha chuan voin khan COVID-19 trileng me ka wanga har sena tok te chanpuinan le atulang an manatan chief minister relief fana bank kal tlangin cheng sing serian chungluta MADCCM relief fana cheng sing khatlanin atulanga anu manatan MTP general headquarters ne na cheng sing khat an hlan bok chanchin thar hi all india radio aizol tanga puan ani ramchunga COVID-19 shikai pungzel chungin enkol damzat po an pungve zela tundin mona mi sangsari zaruk sampo panga COVID-19 tamlo enkol dam toni in hei hi za zela somni pathum point pathum atlinga heti la novel coronavirus kai za chu singthum sangkhat zathum somni pani antling to a mi sangkhat pasarin an thi pui to ani tuna COVID-19 tamlo enkol mek za thi singni sang ni le zaruk somni pakwa ni thu union health ministry chona soya ni somni pare lem chung khan district som pasaria COVID-19 kai thar am to lova WHO chin sia danin khovela COVID-19 len tam naram somnia mishing chengza le India rami pui inza thuak ma se India rama COVID-19 kai belkhom chu heng rama COVID-19 kai zat ain alet samret pali line atlem zok ti atar lang ani ramchunga coronavirus lona Maharashtra coronavirus kai za chumi sangkwa zathum som pare tan tling to a darkar somni pali chungin mi zasri somni pakwa nana kai tharanom thu don ani a heti lai hian COVID-19 thi pui hi mi zali tling to in ni khat liam ta mi somthu man thia state health department chon damlo sangkha zathum samret pret enkol dam ani to thu soin tun enkol mek cha chu sangsari zanga somthum ani thu an soi chanchin thar cherti topna na tlang pui chief minister puzaram thangan hun khir tak azo huna mizoram mi puitan ramdang ruala ken pen thenan airport ti changklun na tho ani ati UDNPA DAY anywelem malak na in mami district census town somni pathuma tranpuina pek mek ani in kharkip kara wain khan LADC dei man ani ramchunga COVID-19 shikai pungzel chungin enkol damzat po an pungve zel chuti zong chu chanchin thangan pon thei chu ani